Veliki grešnici kaju se velikim pokajanjem. Đavo, znajući da oni koji su učinili mnogo greha, kada počnu da se kaju, to čine sa velikom revnošću, jer su svesni svojih sagrešenja. Ustaje protiv njih i trudi se da ove spreči da započnu pokajanje, zato što, kada ga započnu, postaju nezadrživi i razbuktavši se pokajanjem kao ognjem, svoje duše čine čistijima od zlata, rukovođeni savešću i sećanjem na prethodne grehe i gonjeni snažnim vetrom blagorati Božije, plove k pristaništu vrlina. U tome i jeste njihova prednost nad onima koji nikada nisu pali, jer projavljuju ogromnu revnost, naravno, samo ukoliko uspeju da pribegnu pokajanju. Istina, teško je i naporno stići do praga pokajanja i odatle potisnuti i nizvrgnuti neprijatelja đavola, koji tu silovito dahće i pritiska čoveka. Posle toga nas đavo, budući pobeđen i pretrpevši poraz tamo gde je bio silan, više neće napadati takvom silinom i mi ćemo, imajući više revnosti, biti u stanju da vršimo dobri podvig pokajanja. Započet ćemo naš povratak Bogu, požurit ćemo u grad nebeski, za koji smo naznačeni, gde i treba da prebivamo. Očajanje je pogubno ne samo zato što nam zatvara vrata tog grada i što nas baca u veliku duhovnu bezosećajnost i nemar, već i zato što nas nizvrgava u satansko bezumlje, jer i đavo je postao takav kakav jeste, ni zbog čega drugog do zbog toga što je najpre očajavao, a onda usled očajavanja pao u bezumlje. Tako i duša, čim padne očajanje u pogledu svoga spasenja, više i ne osjeća da klizi u propast, već i govori i dela protiv svog spasenja.